Takhamuti tasendaweni yaseBarberton tikhathatekile kanti futhi tidzinga lusito kwatise kutsi setidlalela njalo endlini yangansense. Lomunye walabo labathikametekile nguVelaphi Magagula lotsi sekuphele cishe liviki agijinyiswa sisu. Usola emanti labawanathako kutsi ngiyo imbangela yaloku. Emanti alana angcolile ayasishekisa ayasigulisa. So mina nje sengineliviki solo ngiyasheka la. Sathi ukuthi lesimo siyophela kanjani kumbe kutawuze kuhamba umphefumulo sathi. Magagula akusuye kuphela lothikametekile. Lokhu sekwende baholi basemphakathini kuthi basukume beme ngetinyawo. We have been in the toilet for the past 2 weeks as Barberton residents, and it seems like the municipality is not taking us serious. Sodolopha wamasipala weMbombela Sibongile Makhusha Mazibuko uthi bende konke lokusemandleni kude kulungiseke lesimo. Professionals on the ground to ensure that we do all the testing that is necessary. Mazibuko uthi lihlolo lolwendiwe kulamanti laphakelwa abantu basendaweni yaseBarberton alukhombisi ukuthi lamanti angcolile. Kuke kwaba netinsolo ukuthi labo labagubha igolide ngalokungekho emthethweni kulendzawo bayasifaka sandla ukuthi kube nalenkinga. I'll be after even getting the necessary tests done on the water contamination. We have not found also as well issues of metal that is in the water. Sodolopha wamasipala waseMbombela uthi nanobe nje banaso isiqiniseko sekuthi lamanti labawaphakelako kwanyalo ahlantekile batawuchubeka bende lihlolo lolijulile. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBarberton eMpumalanga.